Novembar. Priča o Bogu Radgostu. Zamislite dva klupčeta vunice, bele i crne, kao dan i noć i već ste ušli u staru mitološku sliku naših predaka, koji su zamišljali kako Bog drži ta dva klupčeta u ruci. Kad dan počne da biva duži, namotava se bijelo klupče, a kad počne da se skraćuje, onda deblja crno klupko noći. To se dešava u vrijeme jeseni, kad su kod starih Slovena počinjala posela i druženja, kad se isprobavalo ono vino ostavljeno u septembru, u doba kad su gosti rado viđeni na svakim vratima, bogme i kad je bilo nezvanih, neprijatnih gostiju. Ti neprijatni gosti bili su gladni vukovi koji su dolazili za stadima u jesen. Pošto su znali da načine velike štete po torovima, a ponekad da nasrnu na čoveka, naši preci ih toliko nisu voleli da nisu htjeli ni ime da im pomenu. Vuka su inače stari Sloveni smatrali demonskom životinjom i u narodu je i dan danas ostao niz običaja i znamenja koji bi vukove kao veliku opasnost za ljude i stoku održali podalje od sela. Tako su u našem narodu postojali posebni dani koji su se slavili da bi se vukovi umilostivili. To su bili takozvani vučji dani, a posebno je praznovan posljednji dan koji je padao sredinom novembra, jer tada dolazi i sakati, krivi vuk koji se kod Srba i Bugara nazivao kriveljan. On je bio najopasniji, poznat i kao mitski vuk, predak vuk, i on je ujedno i šumski i lunarni demon, a budući da je sakat predstavljao je mesec u opadanju. Za vrijeme vučjeg praznika žene nisu radile rukama, posebno s vunom. Vuk se nije spominjao naročito u vrijeme ovih praznika i posebno ne noću, a ukoliko bi se spomenuo slučajno, nazivali su ga nepomenik, kamenik, ala, divjina. Svi ostali gosti sem vuka bili su i tek kako dobrodošli. Čak i kod starih Slovena postoji i bog koji je zamišljen kao gost. To je Radgost, slovenski bog domaćinstva, odnosno zaštitnik kuće, ukućana i njihovog napretka i blagostanja. On se vezuje za jesenje doba, za mesec novembar, kad je sunce u zemanu, pa znači slabo jesenje i kad mu je putanja sve kraća. Zamišlja se da je bog Radgost na glavi nosio pticu raširenih krila, a na grudima glavu bika. Ime Radgost potiče od riječi rad, što znači rado, i gast, što znači gost, što u cjelini označava onog ko je rado viđen kao gost. U narodu je ostalo zapamćeno verovanje starih Slovena da su u putniku namjerniku vidjeli pravog predstavnika Boga, pa čak i samog Boga u ljudskom obliku. To bi značilo da su stari Sloveni svojom gostoprimljivošću ukazivali počast samom Bogu, koji je mogao biti skriven u običnom putniku, umornom starcu ili bilo kakvom iznenadnom gostu. Dakle, jedna izrazita osobina starih Slovena bila je ta njihova gostoprimljivost i ona je praćena obiljem hrane, pića, veselja, pesama i priča, a u okviru njih bilo je i malo uveličanja, posebno hrabrosti i junaštva, dok o plašljivosti vjerovatno ni pomena nije bilo. Tako su ljudi oduvek bili kao deca, a deca su na sreću odvajkada bili mnogo hrabrija i nešto maštovitija. Kriveljan. U mesecu grudenu crno klupko noći poče se odmotavati mnogo brže od bijelog klubeta dana. Svetlo je kraćalo kao rukavi prerasle dečje odeće. Došla su maglena jutra i Kikimora se pojavila u zadnjoj kući u selu. Pretražili smo sve grede na tavanici i brvna na prednjem ćošku kuće da provjerimo nije li neka lutkica od iverja i krpice ostala tu, ali ništa nismo našli. Začuli su Radgost i Sofija baba Ogiju kako uzdiše, žaleći se njihovoj majci. A čuda pravi, nastavila je, iz ruku mi ispada posuđe, diže se velika larma po kući. Uveče kad svi legnemo začujemo je kako huju u odžaku, pucketa prstima i zlobno se cereka, mrsi mi pređu, čerupa kokoši i plaši decu ta smiješna grbava. Starica, naš nezvani gost. I kako da je se rešimo? Čula sam da je jedini spas od nje da se nekako izmami napolje i da je vetar odnese, jer je to jedino čega se ona tako sićušna plaši. Da, vidiš samo kako uznemiri stoku kad dokona počne da ih prebojava. Sreća što zna da broji samo do 3.
I što je najgore, gde baš sad da se pojavi da dodijava sad kad treba osluškivati važnije i jače zavijanje onih što su došli sa stokom za planine. A ne pominju se, sad se plašim, šapnula je Sofija i uspravila se. Ćutiš da čujem dalje, šapnuo je Radgost i naterao svoju malu sestru da ponovo čučne za žbun odakle su prisluškivali. Dečak Radgost bio je rođen u mesecu Grudenu kad je voće već obrano, a žetva davno završena. Kad je nastupalo vrijeme posjela i priča, vrijeme koje su ljudi zvali kupom od 12 sunaca, na čijem vrhu je stajao bog Radgost, njegov imenjak. U njegovom hramu u gradu, pored velike vode, slušao je od ove iste babe Ogije. Upamtio je kako iz te vode izlazi veliki vepar kad god bi grad i ljudi u njemu bili u nekoj opasnosti. Vepar je imao 2 zuba i valjao se po talasima, krećući se strahovitom brzinom uz veliki fijuk i grmljavinu. Kao stotine i stotine kikimora, mislio je dečak. Oko njegovog sela, znao je, bili su samo bregovi i gusta šuma, iz koje su se za pristiglom stokom početkom grudna kretali oni nezvani, nepominjani gosti. Približavali su se selima zavijajući sasvim drugačije od vepra iz priče, a od male grbave starice u odžaku baba Ogije. I još ona. Oko njegovog sela nije bilo vode iz koje bi ga odbranio vepar. A Sofija, njegova mala sestra, plaši se svega. Svake senke, šušnja i mraka, a tek onih nepomenika, a tek njih. Jedino da vam pozajmim figuru boga Radgosta, začuli su opet majku kad je krenula da isprati babogiju. Samo je stavite pored istočnog prozora, možda će se kikimora nje uplašiti i pobeći na vrata. Radgost je kliznuo pogledom preko debeljuškastog drvenog tela svog boga, imenjaka, ni dečaka ni mladića, s dobrodušnim osmehom i pticom na glavi. Posumnjao je odmah da će ona, ta ljubka figura sa znamenjem kopljanika, proroka, isterati pakosnu kikimoru koja se poput zloslutnice ugnijezdila u baba Ogijin odžak. Nekoliko dana razmišljao je kako bi se kikimora mogla namamiti u vetar. Guste grudenske magle se podigle i jednog jutra iznad vrhova jela na brdu ukazalo se blistavo i duboko nebo. U selu su počele pripreme za vučje dane, a oni su se prvi put jasno začuli veče uoči praznika, kad je majka glasno blagosiljala tkaninu započetu na razboju. Oglašavali su se negde u daljini da su gladni i žedni i da će doći. Radgost je već jasno video tragove njihovih šapa po prvom snežnom pokrivaču, mada sneg još nije pao, tek su otpočeli oštri vetrovi. Jedan od njih mogao bi odneti i tu šašavu baboginu kikimoru. I tada se odjednom uspravi u mraku. Bog Radgost je neće spasiti od tog neželjenog gosta, ali će nezvani gosti uplašiti kikimoru, kako se toga nije setio ranije. On će izraditi tu figuru od drveta kao što je Sofiji izradio konja, kao što mu je i rep i grivu napravio i oči docrtao. Izdeljaće njega, onog koji se ne pominje, i po onog najopasnijeg, onog koji ih predvodi, zvanog Kriveljan. On, Radgost, ne plaši se, Sofija se plaši. Nalepit će mu crnu vunu i napraviti kriva leđa i docrtat će oči kao i konjiću, ali kakve oči? Od čega će njih izraditi da budu tako mračne kao nebeski kazan u olujnoj noći? Takve da budu. Danas se ne radi nožem, Radgoste, ni vunom, ne uprežu se kola, ne sedlaju konje, upamti, rekla je majka, mažući đubrivom ulazna vrata. Zamazujem divljim životinjama oči i uši, zavezujem čeljusti nokte. Jel bi se oni mogli pojaviti i ovdje, upitala je Sofija plačnim glasom. Ne, to se samo tako peva, odlučno je odgovorio Radgost. On je imao 10 godina i nije se plašio. Žurio je samo da izradi tu igračku što pre. Ako je dobro izradi, mislio je, kikimora će uleteti u zamku vetra čim je vidi, a možda će se i on sam Kriveljan uplašiti svog obličja, pa neće više ni u priču dolaziti. Odmah je počeo da prikuplja sve što mu je trebalo za izradu igračke.
Nekoliko crnih pera iz peruške kojom je majka čistila brašno sa trpeze, dobro će mu doći za uši, a crna vuna za krzno. Potrebni su mu još makaze i nož i ne sme ga niko videti. Zabrana rada na predmetima koji seku i bodu. Došao je do drvljanika, pronašao je debelu granu i izvadio nož. Počeo je da delje. Zadubljen u svoj posao dugo nije osjetio hladnoću. Niski nabrekli oblaci nosili su prvi sneg. Bilo je kasno popodne kad je sastavio telo i noge igračke. Kriva leđa. Miris drveta i snega u vazduhu, stresao se. Griveljan ga je motrio sa dalekog brda. Griveljan ga je oštro posmatrao s neba s dugog, krivog, crnog oblaka. Eno, čeljustu se mu već iskežene, video je Radgost. Griveljan mu se kezio iz obližnjeg šumarka. Video ga je kako podvijenog repa besno reži. Vreme je da uđe u kuću, iako se on i menjak sunčanog boga baš nimalo ne plaši tog koji se ne pominje. Kad je igračku izneo pred Sofiju, ona je čvrsto zažmurila i počela da jauče. Vuk, Vuk, to je obična igračka, nju ću pokloniti baba Oge i da poplaši Kikimoru. Pokušao je da joj objasni, teško krijući zadovoljstvo što igračka tako vjerna i strašna. Napolje s tim, zapovedila je odmah majka. Radgost je ćutke otvorio vrata. U lice su mu se zaletele prve krupne paholje. Padao je prvi sneg. Paholje su proletele, spuštale mu se na trepavice i hladile mu obraze. Išao je puteljkom koji se više nije video. Bez zastajkivanja i osvrtanja gazio je kroz sneg. Odjednom iza njega, kao iz mekog papirja, samo je nečujno izronio i krenuo mu u susret onaj najstrašniji, najgladniji, krivi, iskeženih zuba i katranskih očiju s crnom dlakom i podvijenim repom. Dečak je zastao, ne verujući sopstvenim očima. Hteo je da vrisne, ali nije imao glasa. Hteo je da potrči, ali noge su mu bile teške i kao zalepljene za tlo. Vuk je uknuo i iskočio. Bio je na ležaju, oznojen i vruć. Bila je noć i vatra je plamsala na ognjištu, stvarajući čudne lelujeve senke po zidovima. Pored ležaja stajala je figura Kriveljana, još neodneta. Sanjao sam i u san mi je došao, pomislio je dečak s ogromnim olakšanjem i pogladio pogledom vatru. Srce mu je oštro tuklo u grudima. Ni san ni priča osjetio je, već samo sjaj vatre, zaštita i granica među svetovima, pravih vukova i dečaka.